Salama si tamu mali lako kita solanasang lante kulla adi tingayo. Makurre sumanga ki ilangan olo mala abi ina puang belanda ma adin omo ki ina pasitamu lante pa ananungan si turu renungan harian toraya ba'tu dikua rehat allo Senin tanggal 23 bulan 22 tahun 2020 misa. Mai komita pasakka itu Pak Basanta tu dia lalan mai sura lakoto Ibrani pasal 23 angka maapen pitunna selako angka maapen 96. Apa dolo dia mai la dibasa la dinannung tu kadanna puang matua mai komita palaku Pak tunduan lan pas sambayangan. Ta mas sambayang mak kurre sumanga akan mati olo mala abi imi opuang matua ambe makuasa lan kadatuan suruga. Belanda tontong bang mi papayan tu Pak tunduan mi siama masemi lan katuanki. Atu iya te laki basa laki nannung tu kadammi lan mai sura madatummi. Parannu paiman kan opuang ami tontong urrondongkan sia untunduikan mas solanasang. Angki tandai umma patunna te kadammi laki pake umpatarrui te katuan mang kami kamasiankan. Kitandai seki isan kumua tang pabelakan tang pakullekan. La biraka kumua tang sipato kan la umparampoi te kadammi opuang. Apa kiranuan kumua? Kamu tula umpasirundunan nila komintu taummi. Ya moto puang matua. Pasakke mokan belan nasakka mokan tum kami taummi la umbasai siala unrangi te kadammi lan sanganna puang ke pong Yesu kini saya masambayang. Amin. Surah lakoto Ibrani pasal 93 angka maapen pitunna selako angka maapen 96. Surah lakoto Ibrani pasal 93 angka maapen pitunna selako angka maapen 96. Nakua tu kadanna puang matua kumua. Pak pakilala mengkaola lako puang Yesu. Kilalai tu mai panglalanmi tu tomang kamo umpakadang komi kadanna puang matua. Palan ara itu tampak katuanna ami alai sangka tu kapatongananna. Ia tu Yesu Kristus tai anna membali layongi latutemo sia sai lakona. Dan papusa komi mak rupa-rupa pengadaran maka lain-lain. Belana ia tutonganna melo kena pabatta ipa akamasianna puang matua tu penaanta. Tangnya mak rupa-rupa kande tu tai gaina lakoto umpoga omi tu iyanna to. Den tu inan kape malaranta na ia tu mintu to umpogau kame nomban dio kema ia to tae anna pato ungkande tu kande dio mai inan kape malaran ia to belanna ia tu patuan na bato mina kapua rarana tama inan maindan belanna diona kasalan ditunu pupu dio salian lili ina to tenda. Susiduka Yesu to kumua anna rarana kalena napa maseronni tu tau Buddha anna perasaimi tu kama parisan dio salian babangan. Ya moto tatasu lako umpelambii dio salian lili ina to tenda iya to sia anta tanggungi tu kaditelianna belanna inde te tae tondok matontonganta sangadinna undaka aki pak tondokan undi ya morato anna tete dio Yesu tala tontong pemalaran ni langan puang matua tu pemalak pak pudi-pudian tu buat tasu dio puduk undaku sanganna siadami malilu umpak pekitanan kamasokanan sia kamamasian belanna iya tu pemalak susito iya mo naporanna puang matua. Rampolambe na mo kadanna puang matua kubasangke teto temo. Iya tu digente to mau pa iya mo tu kita to umperangi tu kadanna puang
anta tontong umpogawi lan mintu allo katuanta. Amin. Iya tu kadanna pong matua mangkata basa setarangi ina dipakondi lan misa pa anannungan nakua datu tang membalilen. Datu tang membalilen. Tamatangku siya sulu solanasang. Ya kelan katorayan. Ya temetondok ba atulan lu si misa tongkonan ba atu pa arapuan. Den tu unamberan ni. Susi duka to lan lu ka pa amisaran. Den tu disanga to dipatoy-toyan ma panaata. Matumbay an naparallu diamberan temetondok ba atu pa arapuan. Sia iya teme ka pa amisaran parallu dipilay tu to lama panaata. Belanna iya tu to Buddha pantan den pasanna. Ondong pi pantan senga tanga siapa inaan na. Ya kita tahu unamberan ni serta itu to disorongan toyan mak panaata manasa inang lamaruka belanda pantan lama panaata amoto tuto usanga kalena sipato saya lako pusak to meto Buddha mindanna mola dituru sia diperangi ya moto anna sipatu dipilai sia di alan karatasan tu tola dadi ambe ba atu tola di bentoyan mak panata. Apa den pekutana parallu dinannung lantai atu marasan kumua. Di kanapa siapa raka? Sia menda di siapa raka pa atu ladanan temeto unamberan tondok siapa arapuan. Ondongan na tuto di bentoyan mak panata lan kombongan. Buddha ditiro temeto di bentoyan tahe anna toy mandai tu pangallu na kumua la umpana ata kamaloloan sia katonganan yake mane maadokkoy Buddha patumelona na pogau apa yake sangapa apa mi butong tae mo pa tuladanan dio kalena. Tomatongku sesuluk solanasang lako kita tema patongan puang Yesu ia mau unamberan ki sia umpana ata ki tutang lam membali tontong selakona ia mau datunta tu sipatu mendadi pak tuladanan sangka tutang balelan parentana sia tontong manapaalan pangallu na. Tangnya kamayluan lino an nasorong kalena mendadi datu. Sanga dinna kamamasyan nari launang karang ki diong may liku kasanggangan belanna dosa. An nasolanki lako katuan naponoy kamarampasan. Ia mo datu tu tontong manapa lako pangalu na siya tae anna membalilen. Amin. Ta masambayang kurre sumanga o ambe tu teman pakilan suruga mangka mo kibasa kirangi siya kinanong tu kadami anda kiranuan kumua kamu o puang tula umpatitanan meloy tu kadami lan penangki anna maadin kipogaw ulan mintu allo katuanki sia kamu duka tula tontong la unada akan lakolaran pak purayami opuang masambayang duka kan ami tontong undaranaikan lan allo iya teh la unangkaran ni tumintu sarak pengkarangan tumang kami kamasiankan pamambela kan siapa sitoyangan kan dio may maarupa-rupa kesakalangan siasaki angki tontong unolay te atu iya te situru lalan pak porayami o ambe pong matua rondong makan solanasang angki tontong bang umposande komi
lan mintu Allah katuan ki mitontong duka umpagarri tu mintu kasalan ki lan sanganna puang ki puang Yesu puang pala apa kasalan ki kini rampo masambayang. Amin. Upu inde amato tu kasih tamuan tate tote mo melambi den no pa ana puang matua tontong orrondong ki masolanasang pada mato kurre semangat.